Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ade algonmenge nabiyya sallallahu alaihi wasallam maki muli ummata fonunu wara riveti wegemwa mativeri akhlaq hori misale. Ekalefan sallallahu alaihi wasallam algonmenna magu dakkawa devwa fawani wara bæවර kantattawga ekame Qur'an emme rangalu goi. Adi mikan yagin kurava Allah subhanahu wa ta'ala kirit guruwanuge wara bæවරු ayattawga veswani ekalege faanaki alugan mennan hori rivati wegemwa misalekkam bayan koddevwa fa egotun Allah subhanahu wa ta'ala me wahi kurawwani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hama kashawarun rasula sallallahu alaihi wasallam ge kibaga tiyaba mihunna veye rivati wegemwa namunae liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun darumai adi giyamet duwahuga ekalange baddal kuran ede mihaya giyamet duwahuga swaruge dam beenum wa mihaya wa dhakara Allah kathira adi gina ginain Allah subhanahu wa ta'ala matin handuma kura mihakash Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan ko devwani mi sifa hunna mi hunnan hori riveti wegamwa misalekkan nabiyya sallallahu alaihi wasallam makki den algon men balalam vi nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men misal dakkawa devwa fawani kon kantat takeggato egotun em misalegga siyaratuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal kurawwa goi bayan wegen asfa miwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam evves mihaka mukhatab ko wahaka fulu dakkawa kama wani nama emihaka dimala sida emburi hunna wagen ekale fan mukhatab kurawwa ka hama ekani moonu ambura levmennu muli hashigandu ekko emihaka dimala bahatta wagen nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi mukhatab kurawwani riveti wegemwa akhlaquge wara furihama misale adives ekalefan sallallahu alaihi wasallam mihaka efade mukhatab kurakama waninama e mihakan hinhama jehun libekama sawbaki ekalege faanu abadwes hiniwarna kurawwagen hinitum wefa hunna munaka ekkon abadwes mukhatab kurawani ekalege faanu danna mihekkamu gavies nudanna mihekkamu gavies adi ekalege faanuge farappulun mihaku kamakan edigen atuwejje kama waninama ekalege faana kame dannawafi kama waninama emihaku hinhama jehenden ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam emihaku eya beenume fuddawa debba ehem wima nabiyya sallallahu alaihi wasallam mesmi wani bayan ko debwafa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq hama kashawarun timan kalege faanu fonuvuni mativeri wegemwa akhlaq makarimal akhlaq furihama koddebbu mashe ekalefan sallallahu alaihi wasallam alugan menna mi dakkawa devvi akhlauge mativerikan nula alugan menna efada akhlauge nulibene adi ekalefaanuge hidayatun ekkibawe hure ekalefaanuge hidayatan alugan men nubalafikama waninama alugan menge akhlauge furihama wegenen nudane ehenkamun alugan menge akhlaug furihama kurumattaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mifada amal fulutaka mifada akhlauge riveti sifatakan alugan men balalenje adi alugan menge darinnavves mifada heo akhlauguta daskoddenje erun alugan menge mujtamauga abaduves aman kamai sulha masalas kan demi onnani du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala alugan menna mifada mativeri akhlaug mimar koddebun wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika